Monika? Da? Moj sako? Tu je cijelo vrijeme. Zar nije nestao? Pa da, nestao je, no dobro, bitno da se pojavio. Ali potpuno je mokar. I malo smrdi. Da, izgleda da ga je neko oprao, ali ga nije posušio. I da, gle, ima mrlju. To nije moguće. Amanda ga nije pronašla. Zar to nije labud od gospođe Sharon? Je, ali ne znam kako se našao u mom sakovu, Monika. Mislim da ga moramo vratiti. Vi? Ukrali ste kristalnog labuda. Odgovorite. Jeste li ukrali kristalnog labuda? Ne, gospodine Ray, upravo sam ga našao u svom sakovu. A otkud on ovdje? Ne, stvarno ne znam. Jedino što znam da mi je sako nestao. Tražio sam ga i nigdje ga nisam našao. I pojavio se s labudom u džep. Gospodine Ray, ni Miguel, ni itko iz ove obitelji to ne bi nikada ukrao. Ali zašto mi lažete? Laganjem samo komplicirate situaciju. Ali ovo nije laž. Upravo smo pronašli sako i nikada nismo imali... Vi se ne miješajte. Sigurno ste i vi sudjelovali. Ne, slušajte, Ne. gospodine Ray, zamolit ću vas da ne miješate moju ženu u ovo. Ona nema nikakve veze s tim. Samo je objasnila što se dogodilo. Dobro, onda recite sami. Priznajte. Gospodine Ray, ponavljam. Ovo je samo nesporazum. Morate imati povjerenja u nas. Ne moram ja ništa. Dajte mi to. Ovo je unikatni primjerak. Neprocjenjiv. Gospođa Sharon vam neće tako lako oprostiti. Sramota je što ste joj ovako okaljali ime. Imali smo dobro mišljenje o vama i vašoj obitelji. Gospodine Ray, dopustite, ja sam pošten čovjek. Nikad ne bih uzeo nešto što mi ne pripada. Mislite li da sam u jednoj kući u kojoj sam radio imao probleme ovog tipa? Nisam nikad. Dajem vam svoju riječ. Ja nisam odgovoran za tu krađu. Rado bih vam vjerovao, Valente. Ali svi dokazi su protiv vas. Ispričajte me, moram razgovarati s gospođom Sharon. Da vidimo kako dalje. Preporučam vam da potražite novi posao.